Hello guys, welcome back to another video. Today I Realme 6 unboxing kan bol de che. Tulaya sale Kevin na. Tijas ke no nei lo sa 18,000 ke poa infala acha dinga ka chia le lockdown dung ya phone manong kal he ji. Ta 8GB RAM cha dinga ke chia 18 ka pole 6GB pen jong 18 ke na phakita 8GB RAM ki mo jaw talo. Jo to hai unboxing kan bol de hana veo te na chima sangchun specification ho neo khat ga veo te phone tak pa na hong do tau te le wow kadei ta ve color choice adapter na sa tile kitchen jo hitan to ahi phone switch off bola battery charging full ding abanting le PUBG ki chip phan